Ngiyathokoza Ehlozini. Ingane zedlozi kunento engiyibonayo engiyifundayo engisabheka futhi ngisayilandela ukuthi ayikho into ukuthi wena uzokwenza ngeyakho indlela, hhayi ngale ndlela imoya yakho ecela ngayo, efisa ngayo, efuna ngayo. Ayikaze ibe khona into kanjalo. Kithi siyazi ukuthi yonke into ine-opposite yayo. Angithi ingaba yinhle, i-opposite ingabi yinhle. Yona ingaba yimbi, i-opposite ibe yinhle, angithi. So that time wena utshela ukuthi wena u-in control yezinto ozenzayo esiphikisana nedlozi lakho. No, usenza le nto le efunwa idlozi lakho nethunywa zakho. Indlela oyenza ngayo kodwa kusayiyona, angithi. So lana-ke esimeni sikamoya abahlezi ngisho akufoswa muntu. Nayibona leyo nto? Is either into yenza imiyalelo yemoya yakho, angithi, ngendlela eqondile, angithi, ngabe ithanda ukuba nzima, angithi, ngabe iya-challenge, ngabe injani, or uyenza ngendlela, angithi, wena utshela ukuthi eyakho, angithi, kodwa still nakhona izoku-challenge, nakhona izoba nzima. Umehluko ukuthi wena uzoba ubone ngathi kungcono kunale nto kade beyiveza, kade beyicela kuwena. Umehluko ulapho. Kodwa ekugcineni le wena uthi indlela yakho iyona eba nzima. Umehluko ukuthi ayizivezi ngalesikhathi wena utshela ukuthi usaku-i-control yaleyo nto leyo, angithi. And futhi izokuvezela amaphutha okuhle nokubi, okubi phela, angithi. Ngeke ikuvezele, izoveza kukuhle njalo ngoba phela wena ufuna ufile engathi ukuyi-control. Into yakamoya ayisebenzi kanjalo, yayibona leyo nto. Either way abangisho uyenza ngendlela yemoya yakho, angithi, kodwa kunendlela le, angithi, esuke iqondile, nayibona leyo nto, ekhonjwe imoya yakho, ecelwe imoya, ucela usenzele ngale ndlela sicela lokhu, angithi. Soba khona le, angithi, wena utshela ukuthi wena iphethwe uwena, uyenza ngendlela yakho. No, engqondweni yakho ila kungena phela angena khona umthwebulo. Umhlaba wakhe 80% umthwebulo, umoya wakho ngu-80% umthwebulo. Le nto ongayibhiliva engekho, le nto ongayiphupha engekho, le nto engenzeke engekho, ngoba suke lazi idlozi lakho ukuthi okay, wena ufuna ukwenza ngendlela yakho, suke ninayo iplani, basuke lazi uma ubiziwe kungenzeka ungasabeli. Kodwa manje ubiziwe, lona kufanele ligezeke, angithi, lona kufanele libe right, kodwa uthandi wena, awufuni wena ngoba unamaplani akho. Idlozi liyawazi ukugezeka, lona wena ungagezeki. Idlozi liyawazi lilapheke, wena ungalapheki. Suyaqhubeka nale ndlela yakho-ke wena obothi wenza ngayo. Into engiyibone kakhulu le, angithi. Afika athi umuntu kade ngigezwa, kade no. Kungenzeka idlozi lakho liyagezeka, wena lo ungagezeki. Kodwa manje liyakushayashaya, ngithi lisaligezeki ngoba yini? The time wena uwenza something, angithi, lona liba right kodwa selikhafulile wena. Yayibona leyo nto? Selikhafulile wena ngoba yini? Wena ulikhafule kuqala, wathi wena ufuna kuhambe ngale ndlela. Kodwa lokho elicelayo likufunayo lona lizokwazi ukuthola. Yabona? Noma ungahamba ngaleya ndlela kusayiyona leya ndlela, angithi, abazokwazi bayisebenzise ukuthi i-opposite iphendulele lo mthwebulo okongena lapho. Bona bazokwazi ukubhenefitha, bona bazokwazi ukusizakala, bazoyenza iplani ngoba leyo ndlela kade bevele beyazi. So kusho ukuthi uyakhethelwa, ozikhetheli wena. Khona option A, khona option B. Option A lesuke nizosebenzisana khona, nisizane nedlozi lakho, angithi, uyenze ngendlela abafisa ngayo, abathanda khona usizakala. Option B ilena kuba isiqhwaga wena khona, angithi, kodwa abantu bazosizakala bona ekugcineni, angithi. Into embi option B-ke uma selikukhafula lona idlozi lakho, uzobona la ukuthi cha sangifuni ithunywa zakho, yayibona. Wena usenesigaqa ongeke ukwazi ukuthi usizakale kusona, angithi. Isindo zabo zihleli kuwena, isindo zakamoya zihleli wena ngokwenyama. Uzolapha kanjani into yakamoya ngokwenyama? Ile nto ubuwenza into eyi-1-ke kube ngathi kuba right, uphinde uqale phansi ngoba yini? Isindo nokungcola bazikhiphele wena, babona ukuthi uyakuthanda ukungcola kwedlozi lakho, angithi, nokungcola kwey'thunywa zakho, lenkinga zedlozi lakho, ba awufuni ubalungisela or ufuna kwenze ngendlela yakho. No, akazi uba indlela yakho, indlela yabo. Option B lo. Into ade bevele iplanile ukuthi uma kwenzeka wena umuntu ethi uhlakaniphile, into ufuna uyenza ngendlela yakho, angithi. Still le nto bona abayifunayo ukuthi babe kusimo abakusona izoba khona, angithi. Kodwa ade mhlawumbe ukuthi nibe kusimo esi-right nabo, kodwa unakhetha option B. Bona baba right, wona ube right. Yabona? Kuba worse wena ukuthi idlozi idlozi death, cha wena.